subscribe, share with others. More breaking news, more breaking news. Around the world of sports, subscribe, share with others. More breaking news, more breaking news. Around the world of sports, subscribe, share with others. First time with Sankizito Club Studio, presenting side. Okay, yada se abrafo nwere de barenche na si yada se amakwa babi pm ewo yenfike sim hanom GH Live Studios ene yewremu nom aha eye Kizito Sports ene atena se de ahembobo ano sports nso Asia nenche on the pitch ebeba on the pitch beba a new hub I know so there local and international nyina ne be so monti stay glued to online na the ebe nyina no obeton some World Cup you officially say if you hold the nsem nyina be on the pitch. Yes, that is the new channel on the blog eba on the pitch. You be ma interview be share say the free Ghana friendly games aye kwa akobo e wo Europe no you be rem di nyina ama na afeni ma wie pere bara ha de if you kesem ne atrasi chinye so ahembobo ano sports kwan so and your front to my day, bro. I'm a bibiano atimi etumpo on this edition. Asante Kotoko training grounds. Yes, you have my updates. Eddie free ho na enonting kwadanso no plans towards game I any heart of flying or bebo. You better hear my update kakra. Sanso and a bobo kwa your friend say heart of lion. Almost you be wrong training grounds. Heart of lion. Na yedio mun komo kakra week himu nyina no say and almost preparation towards gamer. One more any crop yama poma metema Sante Kotoko. Babe bono send and yama siko ewumu. Way any more and I never show na and yet Freddy Agro. But of course, yes, I'm for into any may. Sir and room na yedin komoka cra at the afa a couple of its subia kind of big in ye pa na. There is a school of thought. A large Lamy on board. Uncle Jarvis Pepra on board. All hands on deck. Sanya be nipa ebe to me about stadium. A large Lamy on board. Jarvis Pepra uncle on board. A the engineer so me on board. Yeah, the mood duties ebe bro na wanya ninyina live. Our this segment is so Hubert Joe Teams Peno Teams Peno. You say there. The Central for South Africa teams in every year. We did nam Bloemfontein Celtic. Now we did nam Rai. Aha. But I didn't know. Letter that abania the answer such as monitoring can see a pair cost on it dear. So you know, coach be your friend Fadlu Davis. Coach Fadlu Davis. Or no? And that was spotted crash here. Your friend say he'll be Joe. But if I be trim Eddie amount, he found a Fadlu Davis, you know, where head coach currently. Na team not to say Kotoko so a stand. With regards to Hube Joe, yeah, the Ebetuja, Kotoko Chita for Muntamuchuku. Now nothing is going to change in a Robado style. Or Tana Obesia kind Eddie Amasante Kotoko. All things being equal. Ceteris paribus. Yes, Intimamon ha say Obeko. And as I say, and fine kusi. Hube Joe update. Yabesha see a near Siso. I conclude efficacy mana be to me akoso kama. Of a appear personally on one casano Hube Joe any projects in Timon relax it. There is no qualms. And no ancient muka credit to ja ama yeneti for ewomo. And some of the Dawson you bet me the headline that you upon but emfa and small duakano. And to John Tantam's way, na young koyanim na yamon sending in our pokey crowd. News of Ghana. Sports, more breaking news. More breaking news around the world of sports. Subscribe. Bye. Okay, thank you so much. So near AD Kasubum Patabum. Yes, as you say, Kotoko, any heart of lion, game, but don't be doing your weekendy. And yet, Freddie Agrokra, Nabibia, the Dianiama Ekoso 1-1 Asante Kotoko, Ghana Premier League, Pando Sports Stadium.
Yes, and on 8 to 3:30 p.m. Saturday, January 31, 2026, the year of our Lord, and a Bibian Air Koso, to a Heart of Lion, opponent watch, Yingram Ewam Camp, Bibia Air Koso, Kama. That is, and da ponda, your friend say, where a Thursday, yes, and run an Wednesday for chairman, and a Thursday, but we came when you know, Boboko Heart of Lion. Womo anya true engagement. That is, womo anya say omni true life. Bobo kona share how to folk no. And a ebebo round of 16. Say they kotoko a Diana ebebo no. But I normally are two when she drink kotoko game no ho. Bibia de din kama. And yama a tumpon edi ama injury concern. Our Heart of Lion camp no. And yet be big gidi bia. Players ni nyina. Well equipped with regards to some what they from what. And yama air koso. One sponsors First Sky Group Ghana Limited. Womo akoma sweye akomo omo niama ho do so Jack mo ne kotoko na ekoboye o mo mpangu maye na mileage ne bekosoro so mo hye kotoko a obemu se ne ye de dadamanimu a na niama ekoso esa goes na be trendy a trendy a yenso ne yenso ye nya ambush market kama na bibia ekoso nti by the way, First Sky Group Ghana, womo akwako piemu, ewa Heart of Lion asweye, that was enra, ayo macha dia kama niema, kosu bibia kama, omo one of their sponsors, enche mukakra, toja womo game, womo be Chem United, boy, womo say mistakes, awodo kakra piemu ene, womo asolve ni nyina twaso, unim se, Bashir Hayford, obishia kotokwa, na ofadia unim dada, nti, Michema mi we steam re or no of air or no any personal match. I know what for the atuno home. They say, oh yeah, the bia sword near G. I just a never the agro. But Oma vow say nay, what senka sponsors and ever straw or money at the adina croma man cumbabo into when ya bre pass or money at the babe tata so or Pando Sports Stadium. The news and it's one sponsors. Ako show mobile so mon shakotoko and what she or my trainings outdoor kama. Prebiano Emma o masya niema etumpon wano ede ama wo man no so enchemu kakra yade tuja ama in a tier 4 ewo mo se si ana de uhwemu a na chese boboku a front say Heart of Lion no wo mani abrese esa last year niema koyie kakra but this year niema aye star bia enshada empeja but training grounds no omo try shootings pa and omo try a enye fe dia granra display a your friend Kwansa atena bi otoye ewo mu training grounds no na enye fa di agro na enyema etumpon yi papa eno de eba na afen so kracha your friend say free mind no ono so tactics or be ba no say samba mo oba bejeje adam so enti eno so enchemu kakra tactically de ehunhu no game plan no mo de ba no yes omo hyase agidi gisa na eja etiatro eno mo de ba enti Kotoko radio masumu a yebekoso monitor grounds na the free move bia na the amount on sponsors akwa omo afen so omo try shootings and a set pieces outdoor and afen so coach treasure omunya ball na omo enye na ahoden kwanso na o se wu buli niema asna type na ese niema ekoso enti sapepe enene coach Bashir Hayford what Daniel ni agenso e de atomo friday ni ma wo de ba be share no eye enra Wednesday training hu nsema ya reporter ba kon edito ye nim no and I de Emma we nenso de be free mo ba bia no opponent watch yesade be bro na bibia timi akoso away from Heart of Lion yanko anim na yemfan sam foforo and someone tentem so a Hubert Jerry Asante Kotoko player na no ada no be san fie nan de ma Asante Kotoko obampo no kra na busuan for say me nche Kotoko bia me kozizi ewi agenos man ka say ye man kan ye kra na na ado de ni bi enti okase ye mano na fom ye e no be pa acho Hubert Jerry na shebo ya si on famra obono gadindim gadem poke crowd akwaneje ba no de ko no vetinya no de vetinya abusia tenten ene ntetia mu nyina ene se teams ene dinachi teams pa akwada no weekend ikra game aye ball last weekend no o maame ba be hwe game ni bi ena ne manager director Eric mu nyina ba ya ne ma koso ene ade but project here wo hwe in as much as teams pe jew no of akwasi apia ono ankasa project no of akwasi apia ehwa kwala talent a o se akwala talent no
enye yankonkobo team we ni ade buje baya wa African teams ohuhu bejew ewo Europe se ehonom ena daachi ankwama na no just o develop more kakra onya experience no efra sante crop ya Kotoko na watimi aboa evolve e de atoa so daachi e de akwa Europe na afi bibia atimi akos yesi akwasi apia offer na ne jihu bejew ye pa na mse akran se do jibo ya well advanced e de economy no enye afe na matra makwa ni teams bi a ewo nchie nchemu ni ade ba befa no akwa South Africa no eni ade nti teams abade but they betimi aka say a personal project ede ma of akwasi apia o pese oboa makla no go places enye ne ya na mo mature kakra na bibia timi course nti mo relax said enim eno ne nkomo bi a opanyinke se ba ko ede atu enim no na ne Orlando Paris ne Kaiser Chief ne wa hwan a amanfo aton ede ama jawaton ni ade kra no ye betimi aka say coach ba ko na ni abre no Africa nyina wa monitor Kotoko team no na nani abra kwada no ho no eye crash friend say Fadlu Davis no eye South Africa coach but on coach wa South Africa kromu honom in fact Cape Town ena ofre na of Fadlu Davis Raja Casablanca kimfesa team na ewo Morocco no omo say green and white no ono ne coach wo mo Fadlu Davis ene yes say ope hubejawasem ye pa ono de on fast scout bia mai said ene impending kwa ekoso no nemom yesi Raja ena se bibia wiemu dia next season anase season be we ya womo so e de omo fa ebeba for catch reference Hubejo but me can see so nullify and say akodai of akwasi apia personal project or the trickers kakra beka ho daachi ankwama no hu akoda ne se o Europe more na eno enchemu a eto janti se no krokro de John se nya krokro de John de nim any say jawo mfiri na contract inti teacher for mon relax na momwa ema support a odro a ye be bo team no afa ne ntima pade afra no yemfa enrom na bibia ntimi enkoso na ye kwa anim na ye de nsam foforo e de ato anim a say Asante Kotoko management ba be symposium bi ase na say omo de plan bi ba betudwa na plan omo de ba betudwa ne say the Kings project no adwuma bi e okumasi bia ye nyina eda na otumfo ya de nyina na ase tu entine ankrankre enyumakuo ene watonkyere fo obi a all hands on deck said the literature be kan sinadochi ye nyina ye yan kakra boy be bo anti omo ba be tonsa fre corporate bodies e wa Ashanti region no say ade na so dey bo the Kings project on support 3,000 cement e bia 5,000 blocks entino ani ade be yo na bibia tumi akoso a watch out enchekra said the kuma pemfo enra wo mo de omo hura mu ediska blocks of a loving sea ni asanka boyoyo mo ene ade mu nyina na omo di ho no ma police boni mo ene efia ade pastel enom ene ade omo nyina akopie mu kama no ena me bra woti omo nyina akopie mu kama sa no they say big companies and so ba be shase na bibia koso kama caterpillar yes of a rough Norman mo womo so ebeba on board enchekra omu nyina eba beba na enema kakra na sa blocks dia obi aba bebo ati kuma pemfo ma bie kwan de tetene se ene caterpillar company na e wadum ho no womo so enche ombetimi aba on board na afenema wodo a ese omutimi jeje mu edi support no womo so edi atudwa kama nti se donations ne sa be shase atrupi in na aboa na bibia akoso nti Kotoko achitafo we dey sramo unyina obi a kakra wo no nso timi di support blocks no na enema adinkan akoso ofachaman so lo say dem sha ase mon sha ase sa na mun create awareness na enta manfo trim na obi amra on board companies awodo a ewo Kumasi nyina no obi is ready willing mostly ebeba on board na enema timi akoso nti say management and supporters leadership eba be collaborate kama na oma create awareness ye hia mo awo we dey oboa anye se oboa na say to the Kings project no eno an ya uplift no na enema akoso no ye new strategy eba ba beto dwantentem so na bibia tumi akoso ewo mo now yankwa animai na yan fansam from Mero say operation fail Baba Yara Sports Stadium
ena ye ni abri ede ne ebeye ama nipa baba Sports Stadium ompia onye nipa ehia yie pa se nipa bepiem e baba Sports Stadium yempene ema Sante Kotoko team no enyija sa da enye sei ena nananom edija ye ukuma apem beba nkyere se apem tenafie na egba mpesie di dabi da de ehia pa ene se ebeboa ama team no ayekra behwe enti die na ye we Ghana Premier League ni bi tetewo Malta Guinness ahemame Malta Guinness Ghana Premier League no any a match day ena na etodwa eno no we tetewo games ni bi eno no ebia obefa ne se Kotoko ne gapo ha bi yes baba Sports Stadium Kumasi Sports Stadium eno no ena Toyota Azan Paint akomko edere da ho a o me sponsor come on yes eno no enti we no mudija aye o enene digital word for abanso yensu edie nie yes yensu edie nie ene etem ti sa patu pre no ye die nie o ti e pa kire sei okay yenkwai empanyifo bi no afa adwen se Alhaji Lami ena ofa Jarvis Pepra womo around enti current management nana penkra ene na wo so adotom rantie enkamum na omo emma common voice anasa voices ni bia ekasa kwachire sabe is it the right word no ekasa Kotokofo no tenentem no yes enhyase omo ni omo enlazy na omo meka ho emwa ema stadium no netie enipa mrem na entimi nkoso we eyopanyi kese baako ena odin semi atudwa yentie no na yenhwese bebo a but ne sense ye hu se supporters no co stadium na fe ye hu se supporters ne tiba fe mo no wudum de si ye samre na Jarvis Pepra na oye Kotoko supporters favorite Jarvis bien no kasa na ubia eni atete wo ti said dia wo be sakra wadwe enti that management no senye Alhaji Injenu mu a na ebeye nana bant mahene do mo ye ne say omo dis adwuma no ko share Jarvis Pepra kon beye 4 days na station we have free Jarvis na Jarvis kasa kire supporters no ko station we have free no on station wo mo free no na o kasa o pacho o kire de hia say ko stadium makotoko utie na sada no Sunday no niem say yene hazakes ni pe ko stadium no na chese yene house of folk so what you say na maybe na me can say nanka I was expecting team no e wo mra wo mu free Kumasi na wo mu kodidi ba bi ko bobo matches no wo ba bia wo mu baaye no nanka me expect chairman manu ne your friend say soro and ko wo organize say ye fa abontin Kotoko supporters ye organize wo mo ye hia na yen tria bonten yen fa wini awareness ni yen hu se Kotoko is back again because that Kotoko free Kumasi kura because of park ya ne mo so ball ntino at the time o mo ba no make ye say adwuma no the create awareness see that Kotoko is back again so tia see any support no ye support no say ye nya nipa bi amana na daritimu no ansa no a ne ye kase da bia Kotoko supporters mombra Kotoko supporters mombra masa e bi kura nkotie stadium na se Kotoko lusu a menkyerɛw Kotoko lusu a obi akora mpɛso obetie news Kotoko news obi mpɛso obetie o man kasa journalist ni o mo hwɛ se Kotoko lusu match a
aya omo hwe omo production enhwe ade obi abon pese obetie sports nenso se Kotoko wini a kohwe stations a amanfo we free ha no okwa we free ha no okwa we free ha no okwa entino yen create awareness womo ntina sidi womo hwe Kotoko support bi na se panyini bi a pepe te se alaji lami no Kotoko supporters no we favorite to them kizito na womo fa adwuma nhye ne kon omunye ni sa nkrofo no ni pa be ye 3 bi na womo mra na womo mekasa we radio so fa tu Kotoko supporters no fo yenya bibiti fa Steven Odro no alagi lami no uhwe Kotoko supporters na yebom papa we no ya ade player we no ya ade na sankofo we nyina mpie womo mekasa anya sade ne die kizito yeye kwa yebetie mu yeye kwa so tiasie and I will go on to say sadi nyina happy nyina most ayam colleagues me de time almost starting sadi no na team phone na league phone team phone league phone ni pa uta kwadu ano yi ni mirika ni pa na samre wutimi promote league no any Ghana football any guy or US kura opokwa free na omo ya ka die okutie wan na di ni sika beba be sponsor league full way na wo bi lema na wo no wan hye dan ye Kotoko won de Kotoko no wo pe wo no wan ye supporter bia am akwati sa wo kan wo ya ona to ntiri ma wa wie o nti kizito mesre mpefo no nada wo mon sa no kakra te sali malado nanom ni yakọ radio so ni yakọ kasa ni yes se Kotoko supporters favorite no aye alagi lami no ne omo kika ho no Steve Odro no mo no yen create sa adwuma ne famo wo mo mboa na nya sa dia na no na ayiro kura na ayiro kura dan ka minim se ni hu se abeti amo aba back idie sada no na ka minim se stadium ni pa be kopa but wo kohwe na no stadium kwa na ayire ho adentira adwuma ne nko yes enye enni kwan se wo ye support Kotoko supporter wo betina wo se obi meka nkire me nanso di aba no I see ye se adwuma no kizito me da se anopai onya okay ofa ne de eno no ofa alaji lamini wo hu no papa yi ene wiase kra hia se nipa no beko radio station na se say de mon twi we mo meka ho bi mon twi mpanyinfo emra on board it's all our club de wa ne Kotoko no na apenkra wadaroma ona ebodin utie yasem administrators in there kasema omfie but na ode obro ho asikama na wadaroma of Alaji Lami were willing to come on board. And yes, a man position be out. Me pesa me ye ne Kotoko ne has a baby boy. Yes, continue me nya bra. Why me yes story bia wi am sacrifice our story we be bam. And papaya in ne kasa one my key point, very good education or their mind of Alaji Lami in that screen you see. Young fang mpanyinfo bi asom pa wo mudin no omo kasa eto amanfo enya huja kasa ya misreka ani die ni awon brase kwan so huja kasa ya no fa lawyer safu duku kan bi o eno die fubuo na apenkra misro lawyer we de uti anya bufo so amfa na bufo so ni yiem ni pese munya sika kan eno antia na mani abrenti se wo de an se wo de na ye o ma na nipa ho ayo hi kakra wo kasa no a se anu wadwa yenya ni sa yenya law firm so na wo rane Kotoko fans de omchibi omo de Kotoko fans mo da ne ka achirefo nti yenna da omo sa nya se yenna de omo bere na da omo te se ayi brode a wo de atu jaso no me fum stadium mai na nya kama
Kotoko ne ha si de nipa mmra ye ne aduana na yemfa nhye aduana na se nipa mmra nti sa nkofoi de ejatua ya no sa beba betu yi afri mu league nso na ISTI FA Cup ne ani da so nti momfa papafo yi mmra of Alhaji Lami we are willing to help baby obi amoka obeba on board obekasa obe friend let's all fight Emerin Pamra Stadium of a Jarvis Pepra Mikasa of a Davidan can eba adwuma nso na oka say on cross suspending Kotoko chitai aha if you on yen shedante Uncle Jarvis Pepranka sa gidigidi bia oka so no de akoya amokofa ni de oye nipa bia wotan Kotoko pa me nsumi ntimi no obi wotan Kotoko nya adwuma aha way back Kotoko chief threatened to retire from club if David Duncan is appointed nti no so de na yampa nti efiri on ma we di on happy FM for di nkomo that time o say Duncan hates Kotoko and I don't see myself supporting the same team with him, so I have temporarily retired from Kotoko until the news I'm hearing happening to be false or when he quits the club. Into of a Duncan koy ache into the of a Jarvis munyina mumra na animunyam kesi ya Asante Kotoko no yem pene ma ne nkofom sa na na penkra ye kan nyina na ne kama wo nkofo a aye bi pen a mo ya de ani obi oba ya obesan ye aha mo ani omu en collaborate said the yank yi e de atu ya nimi of a Jarvis prepare that you of Alamini e de ne tos no omienu mra anase mpanyufo bi ale Maradona kra no woni ne nkasa na mo frɛ no ofon so ono obeye obetutu ne ma fefam kama ne enya nipa ye ne aduana ne has game a ye beboyi na bibia timi akoso wa no na jaima yifo no dia nkofo no na ujo mu di kama dia na nzo mu kasa no ye Kotoko fans ne dia ye ne anim ne ekon na ya na ne kan edene aha but wadama we dia dasu sesi ye tetete pa o tetepa Kotoko ye league ni bi ne boy a na aba peso sa no na aba peso to say ya pese Malta Guinness Premier League and no crowd the amod in the Premier League ni ebo so na radio for no so SA league no jinana ya moya ho radio for de ani to mu so ayemfa o ono pentama reading the text message o pentama so ho na no kre o ma no so ho nti ya moya ho na online no nya no nko anso na de twe Domba Stadium na wada Roma nti wo de sa common voice ya enim wo mu no that famous voices no yan adi bi menka say mo obi position no but wo de ani o mo nkasa na match day committee bi kra tema wo mo no mo moa na safudu kunhwe law firms no so Kotoko ya onse mebiri o court o mo supporters ya o mo nsemo court wi anu mo mbeboa na kotomu ntena administration nya adwuma o paper so na o ko ma na sa du achi asenso nkopɛ sponsors mra na bibia anya kama why na nyema nyinkunimdie so wada Roma radio for no magwe league na wie akwa ba ko kasa ya o say za league league on time Kotoko de team and nti na Oba Stadium one na get na eba o say the radio station atoka amano na na get to front no ma free no ma kwa ball at the time na enye no one na get saba o first half anu akoto chinchinka no awe and I know na the car say e wo bridge na am so nyame atua oga enye o kasa tie team no and no get aba e da na so de get ba stadium no and nyame ma the tie jo e wo bridge na se wa am so nyankopon ni tumi so Kotoko nyame so nti radio for no o ma ya na yaguti ya manipa ma stadium no ya na aye nti na facha ye nim de ye na o de fankrofo brown but na bibia nko say time ko but the yin bio na me fanka ho yes my huber jawdie no with regards to Kwesi Apia and so yes o my no na my adwuma kakra my adwuma kakra nti de me celebrate my fancy and I mean concern na me ma stories upon stories I would do yes nti huber jawsi onko bibia yes na mpanyufo de mama lions so strategy o mo edeba nti sa na esitie any is enough yan komra ye be sa ba isi You're present inside News of Ghana. To have, Sports more breaking news. More